Urwenya ni bimwe mu bintu bikunzwe cyane muri iyi minsi, ndetse no mu Rwanda murabizi hari icyitwa Genesis Comedy, n'ahandi mu ntara nabonye ni Musanze bagenda bakireya aho barebera cyangwa se abitabira babasha kwenjoyingira icyo bita comedy. Rero muri iyi minsi urwenya ni kimwe mu bintu bitanga amafaranga cyane, ndetse hari n'abakire cyane uri buze kumva hano batunze amafaranga menshi bagiye bakura mu rwenya by'umwihariko. Uyu munsi rero tudatinze, mbere y'uko tubagezaho top 10 y'abantu batunze amafaranga menshi cyane cyane b'abanyarwenya, urabanza ujye ahanditse subscribe rero niba warahakanze kugira ngo tubashe kujyana neza. Gutera urwenya si imyidagaduro gusa, ahubwo ni ubucuruzi bukomeye buzanira abahanga muri uyu mwuga miliyoni z'amadolari ku rwego rw'isi. Kugeza ubu abanyarwenya bakize cyane bagaragaza ko impano yo gutera urwenya ishobora guhindura ubuzima, ikabyara imari ikomeye kandi ikagirira akamaro kanini abayikora cyangwa se abayifite. Ni inkuru turi gusoma ku Nyarwanda. Jerry Seinfeld ari ku isonga, akaba afite umutungo ugera kuri miliyoni 900 z'amadolari. Akurikirwa na Byron Allen, hagakurikiraho Matt Stone n'abandi bafite ubutunzi bukomeye. Aba banyarwenya ntibaguma gusa mu gutera urwenya, ahubwo banahabwa agaciro gakomeye kubera ibikorwa byabo birimo ibigo by'itangazamakuru, filime no gutegura ibitaramo binyuranye. Gusetsa abantu si ibintu byoroshye, ariko ku bantu bamwe na bamwe byabaye isoko y'ubukire budasanzwe. Muri uyu mwaka wa 2025 hari abanyarwenya bagera ku butunzi buri hejuru ya miliyoni 400 z'amadolari, bakaba barubatse imishinga ikomeye ishingiye ku mpano yabo yo gutera urwenya. Uretse gukundwa ku mbuga nkoranyambaga no mu bitangazamakuru bitandukanye, banagira uruhare mu mishinga ikomeye, bitunganya ibiganiro, basinya amasezerano akomeye yo kwerekana ibihangano byabo kuri za murandasi, ndetse binjiza amafaranga menshi binyuze mu bucuruzi bwa filime n'iyamamazabikorwa. Ku mwanya wa mbere tugiye kureba Jerry Seinfeld, niwe uri ku isonga mu bakire bose. Filime y'urwenya yamamaye cyane yitiriwe izina rye yakinnye mu mwaka wo muri cyangwa se mu 1990, niyo yamugize icyamamare ku rwego rw'isi, imwinjiriza amafaranga atagira ingano. Kugeza n'ubu uyu mugabo afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 900, akaba anagaragara mu banyamafaranga benshi mu ruhando rw'abakinnyi ba filime n'abanyarwenya ku isi. Mwanya wa kabiri tugiye kureba Byron Allen. Allen yatangiye kumenyekana mu 1979 ubwo yabaga umunyarwenya muto mwiza kurusha abandi bagaragaye kuri The Tonight Show. Nyuma yaho yahisemo kuba umuyobozi ukomeye mu itangazamakuru, ashinga Allen Media Group ifite televiziyo, amasosiyete atunganya filime n'imbuga za interineti. Ubutunzi bwe bugera kuri miliyoni 800. Uwa gatatu n'uwo bita Matt Stone. Stone ni umwe mu batangije ikinamico ya South Park yamamaye ku isi yose. Imaze imyaka irenga 25 ku isoko, ikomeje kumwinjiriza akayabo binyuze mu masezerano yo kwerekana iyo filime kuri za televiziyo na murandasi. Kugeza ubu afite miliyoni 700.
Umwanya wa kane tugiye kureba uwo bita Trey Parker. Parker ni mugenzi wa Martin Stone. Mu gukora South Park, uyu nawe yinjiza akayabo binyuze muri iyo filime ndetse n'ikinamico ya Broadway yitwa The Book of Mormon, nayo yamwinjirije amafaranga menshi, afite umutungo wa miliyoni 600. Umwanya wa gatanu tugiye kureba aho bita Matt Groening. Ni umwanditsi n'umuhanzi w'amafilime azwi cyane, aho yakoze The Sponson, imwe muri filime z'urwenya zikomeye ku isi. Iyi filime imaze imyaka 30 itambuka, ikaba yaramwinjirije amafaranga menshi binyuze mu kwamamazwa, ubucuruzi n'amasezerano yo kuyerekana. Yakoze n'andi mafilime nka Futurama na Disenchantment. Ubutunzi bwe burabarirwa kuri miliyoni 600 z'amadolari. Ellen DeGeneres, uyu nawe niba ntibesha ashobora kuba yaraje mu Rwanda. Ni umwe mu banyarwenya n'abanyamakuru bakunzwe ku isi. Yatangiye umwuga mu mwaka w'1980, aza kugira amahirwe yo gukora ibiganiro bikomeye kuri televiziyo. Yashinze kampani yitwa Very Good Production, afite uruganda rw'imyidagaduro ruzwi nka Eddie, ndetse anakora ubucuruzi bwagutse mu bijyanye n'ubutaka. Atunze miliyoni 500. Umwanya wa karindwi tugiye kuri Jay Leno wahoze ayobora The Tonight Show, azwiho kuba umunyamafaranga ariko wicisha bugufi. Yavuze ko yamaze ubuzima bwe bwose yibeshaho ku mafaranga avanye mu bitaramo byo gusetsa, stand-up comedy, naho ayo avanye kuri televiziyo akayabika. Ibi byamuhesheje umutungo wa miliyoni 400 z'amadolari atunze kugeza ubu. Umwanya wa 8 tugiye kureba Kevin Hart. Hart yamamaye muri filime nka Jumanji na Central Intelligence, ndetse akunzwe cyane no ku rubyiniro mu bitaramo by'urwenya. Yashinze Heartbeat Production na Laugh Out Loud, kandi akunzwe kugaragara mu bikorwa by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye n'ibigo bikomeye. Afite miliyoni 450 z'amadolari. Umwanya wa 9 tugiye kureba Adam Sandler. Adam ni umwe mu banyarwenya bakomeye ku rubuga rwa Netflix, aho amasezerano ye niyo sosiyete niyo yamukijije cyane. Yakoze filime yakunzwe nka Happy Gilmore, niyo bita Uncut Gems, n'izindi nyinshi yakoze binyuze muri kampani ye yitwa Happy Madison. Kugeza ubu afite umutungo wa miliyoni 440. Umwanya wa nyuma tugiye kureba Harry David. Harry David ni umwe mu bategura Seinfeld hamwe na Jerry Seinfeld. Uyu twabonye ku mwanya wa mbere. Uyu mugabo akomeje kungukira cyane mu masezerano yo kwerekana urwo rwenya ku mbuga nkoranyambaga no kuri televiziyo. Mu 1998 yabonye miliyoni 250 avuye mu masezerano ya Seinfeld, naho muri 2015 Hulu imwishyura miliyoni 80 kugira ngo ijye irwerekana. Ubu afite miliyoni 400.
Aba banyarwenya 10 berekana ko impano yo gusetsa ishobora kuba isoko y'ubukire bukomeye iyo ihuye n'ubwenge bwo guhanga udushya, kuyobora ibiganiro, kuyobora ibihangano no gukora imishinga ifite intego y'igihe kirekire.